hanyuma siko numvisha n'uvugira kuri telefone. Sure. Abandi kwemejya. Niko ubwo wicaye. Nase boss sindi mu kazi koko. Uri mu kazi yambara ubusa? Ku gipangu. Rekanze. Kabaraje vuba. Kabaraje ku gipangu. Gira vuba. Ya, son nakibazo. Seriveri. Nziza. Kuri muri douche ze. Ya nyina nanje gukaraba. Gukaraba. So gutukaraba ukabyo gutambira. Arabasenzereye. Hanyuma siko numvisha n'uvugira kuri telefone. Sure. Abandi kwemejya. Sure. Nuko. Ese barimo bivugana muri douche? Oya. Nese barimo bamagana bavugana nande? Ndi kuvugana mama. Sure. Okay, it's okay nari. Ndumva rero igihe cyo gukaraba cyane kitaragera, reka tube tubiretse uraza gukaraba mu gitondo isaha n'izigera z'ijoro. Kaje gukaraba. Kiriwe rero uraza gukaraba cyane. Niko ubwo wicaye. Nase boss sindi mu kazi koko. Uri mu kazi yambara ubusa? Basi. Ubwo nk'umukiriya turutse hari akaza kuko wicaye gutyo yavuga iki? Azajye mwiba. Akuse ibi ni biki? Boss kwizerereshwa kwicisha ngo mune nambare neza. Ndi mu kazi kiwe icyafa suko ngakora icyapfa nuko manina uko nicaye. Genda. Watinze. Nari kwitegura. Thank you very much. Asa neza. Nani gusa neza nta gusa neza ni sawa cyane. Byari fresh kabisa. Umunsi watwitse. Gute? Siko mujya mubivuga harya. Gute? Ngira rero. Kuva igihe twahereye. Umunsi wayitandukanira. Koze cyane gushima. Amusaba. Nziza. Nega ndagukunda. Ndabibona n'amaguru kubeshya. Shambe yaraga service nyine nanjye kugusaba. Service. Kameze gute? Shaga service nyine ha mushito wanjye banze mbye kuri ubyemere nyine. Ukuze hari ikintu kimwe ntago. Kishoboka. Okay. Ne. Ha mushito wanjye ukeneye akazi nyine ko seriveri. Mushiti wawe? Akazi gusa. Akazi shiri. Akazi gusa. Akazatangira ryari se gukora. Urabyemeye? Akazatangira ryari gukora. Ikibazo cyo kubyemera ahubwo ikibazo ni azatangira. Thank you shiri. Ikintu nakwima.
uhamagara umubwire uzase nta kibazo tangira kuri ntacyo. Okay, ndaza kumuhamagara kandi maze. Yego. Niyo mpamvu ngukunda. Wow, ndakoze cyane. So mubwire nta kibazo. Ndaza kumubwira shani. Yego. Sambe. Kanjye mu kazi rero. Manager ashobora kuza kubibona nabi mu kazi cyangwa kazadukeka kandi sinshaka kazabimenya. Manager si umukozi wanjye. Ariko nyine ntabwo bifata neza mbere. Ntacyo. Pfa kububyemeye gusa. Genda ujye mu kazi ntacyo. Bye baby. Turakomeza tuvugane nta kibazo. Buretse. Itagiye kuza wikinguza ahangaha. Ahasi urahaza? Uri ahangaha ukera ushaka iki? Nkera. Urabona nshinzwe iki hano? Njye nshinzwe kumenya ibyo ubereye ahangaha. Ntabwo ntuzi banagenda ahubwo subira ishi. Hano. Ariko hano hari n'igice cy'atanu washyizeho wakiwerewereho. Hano ushakamo iki? Hari n'igice cy'atanu washyizeho ahangaha. Aho uzuha kontrola. Ibyo sajye birandeba. None se turanze uri gukontorora hano. Umva. Simvuge byinshi. Yes. Simvuge byinshi va mu nzira. Navuze ngo va mu nzira umuntu Egerayo bane. Ninde wakuzanya avuye? Ninde wanzanye? Ni boss na mabusha. Boss wawe nuwuheze. Boss wawe nuwo. Arimo. Ari hehe? Genda mubwira zawe. Va mu nzira. Ajya kwirebera boss. Dufitanye gahunda. Oya kereka. Dufitanye gahunda ari. Kereka ubanje ukabahamagara bakagusanga ahangaha. Ngubu nkawe. Umuntu azajya yi. Ahubwo ndagushyira hasi nona. Reka muhamagare. Ni ukwanza gukomeza ibintu. Muhamagara sha. Simba nagakoze se. Nkamwe ubundi mwabagahe ubundi. Iki se? Gemba ndi ku kazi ntabwo ushobora kuza nkaka. Umuntu aba yaruhiye ibye. Ariko nta nubwo nanakurenganya wavuga. Ibye? Ntabwo nanakurenganya. Iwe. Halo. Karame. Oui. Yego. Bite? None se mwarimutse ko mbona hano hari icyo ntazi cy'icyana ntazi cyanze ko ninjira. Mwarimutse? Ku gipangu? Reka nze. Kabaraje vuba vuba wowe. Mukabaraje ku gipangu. Gira vuba.